Kuno Parlong Pitip ni em baka soka Meghalaya kalau penmi ya Chief Minister Championship Challenge ben ai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong ka jela ki badan ni kam ki paper bakirpang bat ban penya khmat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia te kan ni ka challenge kan kesan ya ki ha kino jeng e ki baki ya syam ban ni ram ban penya ban penkiu ka kam jong ki da ka ba ailat ya ki ban ni sementa ha ka program ka ba khandai banai bala penya da ka prime ki baki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi kusnam. Kajing kersan lang bagi keran kwa arlak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sakmat kwa silak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sedian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya wa ke IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benia wa kiwa tip ya kakam. Jengkai waki training wati kena man la kapor weto hakwa penko ya kikam ke prime yirap ku i ke kam pisah pilain hakwa i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan ke prime yirap ku i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela ke prime em go ke office krek kam yong ka Kewam MK miusu hawan iginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wahaturah Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yiki bat ban kring pat ba e kimar ke bangi penmi hi nang tang la yo ru ke jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanon kom ke GST ka fasai bat ki wei ru de kajeng pau koman hakilat pathai khobor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatrai ban so lang bat ki wei pat ginang sengkam jong ka jela kalat ban yasi menta ha kajeng le bisit shabar jong ka jela khnang begina ba kham susu khamba hang menjadi bat kajing seng kam lajong kisan pugut laga to hendet ki bemsim lajit sega to pipi ki yo ya galat buni orung ha ka free incubation hadin kajing pej benia Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong saw senang pura jang kari dia kedai ban long ki nong senang jong ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kamla jong hapok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kamba ki tre kimar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat ka bala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badon lupa ka kamla jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka handriusnan Ti sengih kam la jong ka ba pher ba ka ba kirpang ba penkiwi la dia ba ya ka jela Meghalaya tinai apsu ba tap no menta link ba ka website www.primemeghalaya.com/cmecc ba ka po ban tap ya ka application kan kut ha ka khatsan trik unai lur ajar pulai ya don menta ha ka incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban penkiwi ka kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam Presiden ka Jantia National Council JNC uba sambor milingdo habai keren begla patai khobor Hashlong Press Club ulong baga seng yang scam hakanong rem baga jing temu ban penbet yo put usam kadai ban long bet kat kum ke history kariti dostur jong ki penar ke badan hakatan block 1 ulong baga JNC kadawa naga regional committee jong Sarkar Meghalaya badasam bantau dak historical survey khnang bagen la bantip tikenai ke tenrai jong ki penar nang bagan pensuk ya ke jing penbet ya upod usam Uni unong elam gula dawaru nak Sarkar Meghalaya bagadai ban penbor ya ke Sarkar Assam bagan penpai biang no ya kisnong kasih penar belasyak penhap syaka karbi anglong. Ulong manado hendai ki penar kiladon laka jong kariti ke dostur bat kerukom sensyar snong ilaka nado kepor besensyar ki pareng bat ki penar klekon nado katma jong kesnem syajar praspak lepusan banyo ya kejing lak luoj. Habapai syaka jing ya kajak kaput apedang kejela Meghalaya bat Assam hakini kendiat senam. Uba sambor mi ulong babon kisnong jong ki penar kilalit no asya kejela Assam kum ke ilaka labang nong pelut ke bahaba blok 1 bat bon kisnong ki bahab hak ilaka nartiang ru kilalit cha Assam bat kum ta keseng kadawa baya kini kisnong dai ban penhap biang sya kejela Meghalaya kejentia kalau dodok ki spak senang ma nama dengi pai sya katma ki penar bala yalam da wok yang no hakikat peran ki fuad kapani bangi landon la jong ka history ladok itu kipor telada ka sarkari kimpe la bakine ki historical background kide ban snotu baya ki penari ya kisna penar ki badan mentah ko blok wana kandulina kilo kilo ki badan ha ki ba ki ceka ki ba kasakan kan sapen be de ban pertanda yaki nama mentah ni sustan ka kendai ya kata ka notification ka bakat kendai santu we kapani bakim buram syuken ya kata ka historical background ko jongi
Nama yani ni penar la don nadu kispa sna mensuah ko di canja. Kariti kedustur ka ko aja ka jongki kaya ham yang bagi penar ko ko jentia ke. Lamun ba kita kesokar ke deban skotu. Dalam kin subuh ya kini po karbi atau mas council habakar kom kariti kedustur kaya per kumno kin kinyo kita ka jinida. Padahal ba kariti kedustur ke bang kom aja ka jongi. Karkom la nyam la kom ka jongi. Haki babun ki bentak kasokar kalon dan jingya ban ayu ban pembek ya pot samung ba kita ki bakran ni kita kariti kedustur ke jongi. Pilih yang terjadi jangan lang pernah jumpa dengan orang ko mekhanika ko jadi. Kita kok bandar asam ni khang lagi nama ada segi lagi jadi bendru karbi mah. Saya kata ni nak bandar resio skam resio tikna ba pernah jumpa bandar ko jadi. Pinta unu nawela muda nak jangka statement nak jangka nawil. Henry Kastani ke jangi ke lang bagato ke jin barngam ke datang ke jin perkumar jimur yo pai ba kunjur ke jin perkumar jimur ke sota ba ke delu ke bui ke bari jang kini karbi ban kulun ya kisno pernah ke badan itu kita ba kamra ni ei la kata namar ba suong ban bengin syukran ba ke ulang ko memaniku kan jian kata ke bang Allah kala bodo kata ke ke senai